Svemu što postoji potrebna je hrana i nega. Biljkama, pticama, čovjeku, životinjama i stvarima. Bez nege svoj vek ne mogu proći ni mašine, motori i postrojenja. Istina, oni nisu tako nežni kao lale ili malenopile, ali su vrlo osjetljivi i vrlo probirljivi. O, kako samo motor ili neka turbina može da se naljuti i štekće kao da viče: hej, obrati malo pažnje na mene, pa ja ne mogu da radim, ni da ti služim ako me ne podmažeš i ako nemam ulja. I to ne bilo kakvog ulja, već prvoklasnog, prvorazrednog, kakva su ona iz proizvodnog programa NIS rafinerije nafte Beograd. A priča o ovoj rafineriji i njenim vrhunskim proizvodima seže unazad do 4. decenije ovog veka. Naime, godine 1934. u tadašnjoj industrijskoj četvrti Beograda Dorćolu nastala je majstorska radionica koja se bavila tim važnim sredstvima bez kojih nijedan motor, ni mašina, ni postrojenje neće da radi, uljima za podmazivanje. Vremenom je skromna radionica stasla u modernu i efikasnu fabriku. Na 4. kilometru za Pančevom nalazi se danas NIS rafinerija nafte Beograd, najveći i najugledniji proizvođač ulja i maziva u Jugoslaviji. Čak i ako se sagledaju granice one bivše Jugoslavije, ovo je najstarija fabrika te vrste. Danas se u njenim pogonima proizvodi čak preko 200 različitih proizvoda koji se mogu podeliti u 8 grupa. Ulje i tečnosti za motorna vozila, brodska ulja, ulje i tečnosti za industriju, sredstva za obradu metala, ulje i tečnosti za vazduhoplovstvo, sredstva za privremenu zaštitu od korozije, mazivne masti i bazna ulja iz korišćenih ulja. Sa svojim kapacitetima od preko 120.000 tona godišnje, rafinerija Beograd je ozbiljan evropski proizvođač maziva. Jeste li se ikada zapitali koliko je nauke, znanja, pameti, tehnike potrebno da bi se sačinila sva ta ulja, odnosno sredstva za negu, bez kojih njihovo visočanstvo, mašine, ne mogu ni da mrdnu? Pojednostavljeno govoreći, stvari stoje ovako. U takozvano bazno ulje koje predstavlja sirovinu dodaju se određeni sastojci, odnosno aditivi, i to po strogo utvrđenim pravilima. Budne oči i još budniji umovi stručnjaka prate svaku i najmanju mernu jedinicu svakog delića i svake supstance, jer samo tako se može dobiti najbolji asortiman. Upravo onakav kakav je u NIS rafineriji nafte Beograd. Izuzetna organizacija, stručnost i kompjuterizacija ove rafinerije omogućila je ubrzano uvođenje kontrole kvaliteta po svetskim zahtjevima standarda serije ISO 9000. Nemalu količinu tog tako važnog baznog ulja NIS rafinerija Beograd dobija rerafinacijom korišćenih ulja. Po kapacitetima tog dela proizvodnje ova rafinerija je najveća na čitavom Balkanskom poluostrvu. Rerafinacija korišćenih ulja je s jedne strane velika ušteda, a sa druge je izuzetan doprinos zaštiti i očuvanju čovekove sredine, ekologije. Interesantno je da prerada iskorišćenih ulja datira još iz 1934. Još tada se vodilo računa ne samo o ekonomičnosti, već i o čistoj i nezagađenoj prirodi. Danas rafinerija Beograd ima razvijenu mrežu širom zemlje, od 250 stanica za prikupljanje rabljenog, korišćenog ulja, i to na efikasan, higijenski, siguran i stabilan način. Tako prikupljeno ulje prerađuje se u najsavremenijim postrojenjima, u kvalitetnu sirovinu, odnosno u bazno ulje. Godišnje se može preraditi čak preko 22.000 tona rabljenog ulja. Razvojem rafinerije predviđeno je proširenje kapaciteta za preradu i dalji razvoj mreže za prikupljanje kako bi se obuhvatila celokupna potencijalna količina koja se na teritoriji Jugoslavije može sakupiti. Prerada rabljenih ulja zaista ima poseban ekološki značaj.
Praksa pokazuje da jedan deo ispuštenog, iskorištenog ili takozvanog starog ulja zagadi čak 1.000.000 delova vode ili zemljišta. Slično je i sa zagađenjem vazduha ukoliko se takvo ulje sagoreva, jer tada se oslobađaju gasovi koji u sebi sadrže razne otrovne i kancerogene materije. Dakle, preradom korišćenih ulja rešava se ozbiljan ekološki problem i u isto vrijeme dobija preko potrebna i veoma kvalitetna sirovina, bazno ulje. O tome koliko je ovaj proces prerade u ekološkom smislu efikasan, najjasnije i najslikovitije govori bazen rezervnih voda. Toliko je sve čisto da su se u bazenu nastanile ribe koje, ukoliko želite, možete i pecati. Iza tog dvostruko korisnog procesa stoje i inostrani i domaći stručnjaci. Komandna tabla ili mozak ovog postrojenja za preradu nikada ne izbiče stručnom pogledu najboljih kadrova. Verovali ili ne, ni saobraćaj, ni energetika, ni automobilska i metaloprerađivačka industrija, ni poljoprivreda, ni železnice, ni rudarstvo ne bi mogli ni da se zamisle bez programa maziva i fluida NIS rafinerije nafte Beograd. U već pomenutom širokom asortimanu od preko 200 proizvoda i blending kapaciteta 300 tona u smeni, rafinerija Beograd ima i svoje prave zvezde. To su Galax GLX2, Galax Sint i Galax Superlong, koji zadovoljavaju najstrožije vodeće svetske standarde, kao i posebne zahteve proizvođača vozila. Oni su prave lekovite pomade za nežno telo motora Peugeota, Renaulta, Opela, BMW-a, japanskih i drugih vozila. Zahvaljujući njihovom kvalitetu obezbeđen je siguran rad motora i minimalno habanje u svim klimatskim uslovima. U proizvodnom programu ove rafinerije nalaze se i visoko kvalitetna ulja za menjače i diferencijale kao i izvanredna ulja za kočnice. A tu je i nadaleko čuveni antifriz Korsantin. U dugi niz onoga što ne može bez proizvoda rafinerije Beograd ubrajaju se i brodski motori, železničke lokomotive, poljoprivredna mehanizacija. Mnoge bi njive ostale neobrađene da nije Galax traktola. Zašto? Pa ni jedan traktor ne bi mogao da radi. Železnicama, hidrocentralama i rudarskoj opremi u radnom procesu potrebno je čak nekoliko desetina različitih vrsta ulja i maziva. Sve njih proizvodi NIS rafinerija nafte Beograd, i to po najstrožijim svetskim standardima. Ovaj deo proizvodnog programa delo je domaćih stručnjaka, ali su oni u svetu potvrđeni kao visokokvalitetni, ekonomični proizvodi koji obezbeđuju dugotrajan i siguran rad različitih industrijskih postrojenja. U visoko automatizovanim i besprekorno čistim halama odvija se proizvodnja koja teče brzo, kvalitetno i efikasno. Primjera radi, punilica izbaci čak 5,5 tona na sat. Statistika i praksa govore da je za normalan život potrebno na desetine metalnih proizvoda, a za njihovu izradu potrebna su sredstva za obradu metala. NIS rafinerija nafte Beograd uložila je maksimalan napor, ne samo da bi postigla vrhunski kvalitet, već i da bi ona odgovarala strogim ekološkim propisima. U svom bogatom proizvodnom programu ova moderna fabrika ima čitav niz artikala za zaštitu metala, odnosno antikorozionih sredstava. I praksa i stručna kontrola je pokazala da su neka od njih, kao na primjer tektan, po kvalitetu bez konkurencije. Kao što drama ne može bez svojih ključnih likova, tako ni priča o NIS rafineriji nafte Beograd ne može bez svojih ključnih proizvoda. Ulja za međuoperacijsku zaštitu polufabrikata, litijumske i aluminijum kompleksne masti i maziva i tečnosti za sve rodove vojske. O njihovom značaju i kvalitetu svedoče svi oni brojni potrošači koji ih godinama i koriste i hvale.
Nastojeći da udovolji zahtjevima tržišta, Rafinerija Beograd razvila je proizvodnju praktične i, zašto ne reći, dizajnerski lepo opremljene ambalaže. U ovoj rafineriji razvijena je i prerada sekundarnih sirovina. Reč je o regeneraciji bačava, kojom se također postiže i ekonomski i ekološki efekat, i štednja i očuvanje okoline. Ako bi proces proizvodnje svih tih raznovrsnih proizvoda NIS Rafinerije nafte Beograd trebalo opisati u nekoliko reči, onda bi to bilo visokostručna obrada, pouzdano doziranje, automatska proizvodna linija, savremena ambalaža i besprekorna čistoća. I naravno kvalitet. Specijalizovanom i stalnom kontrolom bavi se preko 60 vrhunskih stručnjaka. Kontrola se obavlja od trenutka kada sirovina, odnosno bazno ulje, stigne u fabriku tokom svih faza izrade i nivoa međuproizvoda, pa sve do kontrole gotovih proizvoda i kvaliteta pakovanja. Stručnjaci prate i kontrolišu svoje proizvode i kada oni pređu u ruke potrošača. NIS Rafinerija nafte Beograd zaista brine o potrošačima svojih proizvoda. Ona brine o svojim klijentima baš kao što njeni proizvodi neguju mašine. Sa jedne strane, ta briga o potrošaču ogleda se u stalnim stručnim kontrolama svakog dela proizvodnje i negovanju vrhunskog kvaliteta proizvoda. Sa druge strane, stručnjaci NIS Rafinerije Beograd organizuju stalna stručna savjetovanja na kojima potrošače kroz stručno priređena jasna predavanja obučavaju kako o novim dostignućima i procesu rada, tako i o svemu onome što je bitno kada je reč o gotovim proizvodima. Dakle, NIS Rafinerija nafte Beograd, zahvaljujući stručnom i vrhunskom procesu rada, stvara čitav niz izuzetno kvalitetnih proizvoda koje iznosi na tržište istovremeno obrazujući svoje kupce, da bi potom, kada oni iskoriste te proizvode, ponovo od njih preuzimala rabljena ulja i otpočinjala novi krug. Možda tu leži tajna zašto su 1994. godine dobili uglednu majsku nagradu Privredne komore Beograda. U cilju održavanja postojećeg kvaliteta kao i osvajanja novih saznanja, NIS Rafinerija nafte Beograd raspolaže savremenom laboratorijom i kompjuterskim sistemom. Tu stručnjaci rafinerije vrše tako važne i suptilne kontrole i isprobavaju buduće inovacije u proizvodnji. Odatle krug kreće i tu se zatvara. Tu počinje i završava se legenda Galaksa, bez koje bi sve, od industrijskih postrojenja preko rudarstva i železnice do automobila, jednostavno stalo. Da li ste se ikada zapitali, jeste li slutili šta znači Galaks? Stop.